Karbi Traditional Music School Dongmuka Kalong Kicheng Siang Deng Freshers Meet ke Padukpon. Lokimon Aron Ratpen Chingruma Maipi Ajame ke Pamanpon. Kicheng Siapong Chokyola Sanglang ke Hadalong Timungrong Pi Aro Kachingrum. Karbi Anglong Live at Ababirta Long Penili Sami Mirinhan Sipi Pinebertang Ton Pen Arjupanita. Karbi Traditional Music School along Kicharli Dunvik Atumapansi Karbi Traditional Music School Akimi Kangpuji along Voreng Anghoy Tik Piding Lopusi Karbi Traditional Music School Dongmuka Kicheng Si Angdeng Freshers Meet ke Padoponahut Karbi Anglong Autonomous Council EM Surjorong Parahin Pen Tanpon. Kidamtang Tereponi Pai Isiarni Dongmukak Rasinja Club Mini Stadium Sports Complex Auditorium Hemalong Karbi Traditional Music School Dongmukak Atum Kicheng Siang Deng Freshers Meet Padukpon. Karbi Anglong Autonomous Council along Kido Art and Culture Department Pen Karbi Traditional Music School Ingpupon si Karbi Akhaya Jutang Lam Tomo Kepang Chosai Deng Pon Bomlo. Lason si Karbi Traditional Music School Dongmukak along ta pining aningkan ke Charlie Dunji Aphan Kevang Atumapan Karchola pen kedeng amai padukpon. Bangso mai long aluhi sarpo mana peng pen Karbi Anglong Autonomous Council in Church Art and Culture Surjorong Park Kachetong Dunalong Karbi lamen amai tiripi amai pu khorsing ingti Tekelang Jun Jutang Hawar amai pu tarun taro Karbi Traditional Music School a principal Bosam ingti atum pen kedang lok pen nangan man peng kedo atum chetong dun. Karbi Anglong Autonomous Council EM Surjorong Parahin Pen Lam Thike Than Pon Hut Kaning J Pon Ki Karbi Traditional Music School Probjin Pen Long Nia Dim Puthot Ingpu Pon Thupola Pen Thangbang Atum Sitami Non Karbi Traditional Music School along ke Charlie Dun Atum Angbong Pen Mesen Pen Satlang Ki Undun Atum Aphansi Pek Pon Popusi Pachini Pon. Dongmukak Karbi Traditional Music School Kicheng Siang Deng Charlie Wan Mi Tum Han Kang Khung Garni Mangso Mei Padukpon Nasi Mangso Mei Long Dilipan Lahi Sonan Chepap Ud Ningalong Falo Nasi Tum Long Dak Nas Tong Ingku Karbi Lamena Mei Pu Sar Korsing Ti Penceng Lok Dak Tum Tekelang Yun Hawara Mei Karbi Tanga Songalan Tum Dak Dura Pelo Lahlo Ningalong Bangke Dak Kecaliat Arisoi Jang Lo Ba non ke adu hidi cuman ko tum ata do tum do lang tum men ke thapun do po phai do po sini ngarong lo la silang so se iduna ni lang kolam se sini li mo hedong chuniri kang lo the la bangso school long charli don tum bangso school long pen lun barim kan barim ke the katum kulo tang te choklim alun kan alun alam the pen chenglok tum Dak Pasilong Ponji, he itu melong, amit hang jung pe kithek, arleng amung, bajutang amung, atum non ke nanga bibom lo, kithek kiri atum aningeri pe kithek atum tanang bibom lo, posi non ke kumane kithan long Charlie dun atum amang pu, sungsa kenang sot lo, kalau si hala bangso kithan jadim pu tante, dakhan lo, Karbi Traditional Music School, dak bang mukak lo, bah hadi pulong ke TM Serai, bah deng kimodo, hada ke Charlie atum si non ke wan gilang ubi hote lang itum si ajutang amung lo aleng amung lo lun barim kan barim ke thanji penseng no atu ya som talang itum lo cepen punanya itum lo Dongmukak Pen Sem Singing Ti Karbi Anglong Live Lakha Ingkora Trok Dwarbaguri MAC constituency ka parlo Lakha Hini Dolamara Bapuram Tokbi Arong Angkang Lokimon Ashram Sokpek E Aklamalong ke Padopon Rat Chingrum Amai Pialong Mai ke Padopon Pia Prang Ada Porpai ke Thom Apor Pen Kangthir Methek Pipondet Pen Api Adap Apor Porpai Trok Ra Chitim Apor Laki Guru Karcho Lapen Mai Kangpu Alunjir Lunpon Lason si ada por phai ke pa por pen rada mai pi ke pa do pona long ganthiram timong mai phuang hoi chingni det pen mai long aluhi sarpo amana ping pen ka chetong dun janajati faith and culture protection forum asamalong ripen rati ramboro lapen manpeng aluhi Richardson Hansi Viswa Hindu Seva Sangh organizing secretary Utam Teron general secretary Janajati Sant Faith and Culture Protection Forum
Joges Loing Maipu Prachar Saksa Sankar Sangha Chopha Pangjang Aluhi Dhansing Terang Barim Sarphu Lokhimon Sangha Biren Timung Barim Saipu Kong Lokhimon Sangha Joy Singh Engti Barim Sarphu Lokhimon Sangha Bir Singh Tokbi Rong Asar Bapuram Tokbi Arong Hun Phangcho Social Worker Tum Chetongpon Lapen Por Phai Hinia Porpen Guru Madan Ingti Hensek Lokhimon Aron Kekroi Araraphan Mesen Ben Lamthe Thanpon Lapen Dedaphi Mayalong Aluhi Sarpwa Mana Pengpen Kachetong Dun Ratiram Boro Alangli Lokhimon Aron Araraphan Keklar Angriang Don Pindeng Sumpot Lapen Kardom Kardi Hai Hui Ke Mesen Thekpon Longsi Kachoro Pajirpon Lapen Lokhimon Sangha Central Committee Amai Phu Ganthiram Timong Pen Pherangkia Tumalong Nangapachini Dona Tengke Rachingru Mamai Ke Non Dead Le Ke Pado Chot Bukali Asengkanwang Tami Do Lapen Ningkani Sialong Ta Paphongni Dokok Tado Lapen Labangso Rachingru Mamai Lake Dowan Long Ripli Mate Lokhimon Asram Pli Aradatum An Chitongsi Lokhimon Aron Alam Hai Hui Jethanpon Lapen Armuga Chitong Bangsuri Kep Sose Chet Pusi Pherangkia Tumalong Nang Pachini Dun Lokhimon Hongho Pen Rachingru Mamai Kibipon Lake Lalo Isi Ladak Bangke Netum Sarpu Aklimang Park Kitheki Ding Lapen Riso Yang Pen Danglok Lapen Pindeng Sumpot Lapen Lokhimon Aron Angri Angdon Mane Karbi Anglong Asrom Plido Letum Asrom Pisame Lokhimon ke kroera do anta ning sivet pen aron sivet pen Lokhimon kurusar lokhon intensek nangethan ateng aron ateng pen ki do thekje phansi ditum la baso mai bangke ditum kibipon asila so kibipon along nilitum alui sarpo aman bangke আর তারপরে আর একটা কথা হইছে ritiram buru alangli janjati dharma suraksham mons long alangli president lo লোক Lapen alangli la tong teron alangli ba general secretary lo alangli la bangso janjati dharma suraksha manslo lasila so alangli tu mane tum chahang pon lo lasila so puthak ne to alangli tum pen tame kacharap kachito bangke dobomji lapen alangli tum ni tum hastame na charap na chitu du na bangke do verpo lasila so pon ni tum Lokhimon Dhorom la rachiro mai ke Lokhimon Dhorom det pen kali kapek organization pen stame ni tum chingki chithan pon bom ji phansi la society me bipon lo নমস্কাৰ আপোনালোক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজি বৰ ভাল লাগিছে যেটো কাৰ্বিসকলৰ লক্ষীমন ধৰ্মৰ এই সভাত মোক নিমন্ত্ৰণ কৰি অনাৰ বাবে তেখেতসকললৈ মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে আজি ইয়াত আহি পেলাই মোৰ ভাল লাগিছে কাৰণ তেখেতসকলৰ যিটো ডিচিপ্লিন সেই ডিচিপ্লিনটো দেখি মোক অবাক হৈছোঁ বোধহয় আমাৰ অসম তথা নৰ্থ ইষ্টত তেনেধৰণৰ ডিচিপ্লিন ধৰ্মসভা মই আজি প্ৰথম দেখা বুলি ক'ব লাগিব সেইকাৰণে মই আহি বহুত ভাল লাগিছে আৰু হওক তেখেতসকলৰ যিটো ধৰ্মসভা এনেকুৱা তাৰমানে হৈ থাকিবৰ কাৰণে মই ঈশ্বৰৰ ওচৰত আশীৰ্বাদ জনাইছোঁ প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে তেখেতসকলৰ যিটো কাৰ্য সেইটো ভালদৰে সম্পাদন হওক সেইটো মই কামনা কৰিছোঁ News Report Karbi Anglong Live Lakha Ingkora Pho Nilip MAC constituency ke parlo thang ni phai Ingkora ner ke barni Chokyola Hawar Sanglang ke hat picnic spot along mate Phonglang pi alang roy along ke chengsia phong timung rong pi aro ka chingrum amai misen pen ke padokpon ke chengsia phong timung rong pi aro ka chingrum amai long mai ke charipon mai phu Elison timung ahin pen mai charipon lo kongchon bang ganthi timung ahin pen mai ke pha nangkok alam the than klardak pen pachini pon jesemet timung rong pi aro ka chingrum amai ki bi pon nangkok ke ilitum ke damtang penangan phusar phisar arni pen hemisi donrap porte injir ke do ke dam longri longpat ahawar hapat trek jam penang an dulu penang an hemisi vet akut pen mai thayalong jutang jubadalong hithi borwalong Chitong lok sitami chichini ne deta dokok lasi kaprek tin kokta manlo lasinon ge timung rong pi aro Karbi Anglong angkang lapen kaprek
adet ahawar le do posita timung rong pi aro plote non ke itum hemi si vet lo lasi chetong ra phitung phutung arona teng pen chilir chepachini ra hemi si plote ahat amai ahut anta kachirap kachito rak pet pen kedo ke thak ponji lapen timung rong pi ke plang aphur ki mo hako pen ke wangjir ang thun kang thum pa meji aphansi timung rong pi aro kachingru mamai mahang pa thek onlo nona ma don pharoi sira phokep so se plenglo pin somar arlo somar sarpi sarphu somar kadukawe pangrum pet pen bang pharo pli so sedo kadukawe rada tum pen chedon sar pen lapen apuna chak choklim pen kangwai asongja po atumamen lake elison timong aphan mai phu rajen timong aphan dun mai phu ganjiram timong aphan kong chun bang john timong aphan rap chun bang lapen jiten timong aphan di hin rim bang apu pekonsi ke cheng sia phong timong rong pi aro kaching ru mamai mahang pathek pon lapen labang so mai long timong rong pi aro kaching ru mamai amai phu elison timong a hin pen milur ke kai japon linsi Kalitang arnam ke plangtang atumaphan mate pir thepen kidamtang apusar pisar atumaphan anta chikimo padoponthu laben non ke wang jeningkan mate hongni ke chok timung rong piaro kaching room amai ke padoponthu jia dim ke jongpon laki bokial timung arong alongsi padoponthu popasi pherangkia thengno timung rong pi aro mai phu elison timung hin pen pangdak ponte kanglo laben non amat kaching room along ke wang dokhora hidi berong langlok so borpung sarthi timung arong bokial sarihuti chotiona chokihola lapen kaprek pen chetong ponsi ningarong lapen ingsamjin mesen pen labang so kaching rumamai pichun pon kecheng si aphong timung rong pi aro labang so kaching rum lake abang putin lapen anutin stame arnam ahir ahai lapen ke pisar puselet pisar pitum ahir ahai pensi pini litum chingrum longlo lasi nilitum ake mangel lahan lo ke wangji apor nilitum timung rong pi aro owe troxiner kep an dolo ke cekak tak lasi puthot nilitum kachingrum tu mate aro rim kaching thum tu lasi labang so timung rong pi aro kicheng si apong ang kachetong lapen kiching room long lake lang lokso lapen ke bor lang so sarihuti lapen loson taksi sutiona lapen ke bokial timung rong lapen ke daithor lapen ke hirhiri lapen loson taksi bang sutiso lapen ke sarthe timung lapen loson taksi dokora bero ende nilitung kaching room lang ji ke nilip hawara an sitame dopik lang sitame nilitum kechichini ne joksi pini ko an si kaching room lang ji ma ching room kon thekher sitame nilitum pini labangso timung rong pia ro kaching room kecheng pini cheng pensin nilitum jalin sarpos tame pini nilitum kechipithir pon lang chun bang pencing lok din pencing lok angkon tapi ni si cepitir pon lang lasi non ke bang ji ningkan suri ni lain ko toksi ningkan ke nilitum pu hoi mate bokial timung rong si nilitum labang so phongni timung rong pia ro kaching rong tu hendak si peman pon ji labang so hot ke ni kolamati pen samson ingti Karbi Anglong live Lakhain kora trok Duarbaguri MEC constituency under Daithor Congress office asai hemalong Duarbaguri Mohila Congress Committee lapen Duarbaguri Mandal Youth Congress Committee atumpen Butterpi Ponsi joint executive meeting ajame kedengpon Lasonsi Mohila Congress Committee MIP Priscilla Rongparpi pen kechari pon amai long aluhi amana peng pen kechetong dun Karbi Anglong District Congress Committee Maipu Abarim EM Rotoning T Abarim EM Jogot Singing T Abarim CEM Joyram Ingleng pen kechenglo Congress along klembang pia tum penangan chetong dun rinti lapen ke BJP asong pen kachi o pen bang thongkep suse Congress along kache pong dun lapen mai judde pen api Daithor Saturday market along
Who is the Himanta Biswa Sarma pu quick response codes mate QR along pabonsi rat atum sitami labang so QR code scan pon lote Himanta Biswa Sarma kachoklem akam an thek pon long popusi abarim EM rotoning tipen ning jepon Duar baguri ang kang pilong hadi aprang pen tame BJP mate non turiram rong hanga sarkar tum pubom lo je dakke congress avelo la pen ka do ka BJP ang selo office tame pini ke disoi jang tu isi pangrom long tame ladak lana armu chetong lo nali tumla ke theglong dak lo la pen non bang ke Himanta Biswa Sarma kun pu bang ke la sok karjunang kok apor nang ke le rok bang ke lahan lo ka do ka asam long Himanta Biswa Sarma bang det pen aprang congress sarkar hudlang lopote la son a prosnove la son karju bang le sa pini pipo sarjunang kok Ladak Karbi Anglong pen langdam lo polote je ni tumalong le phelang jitu kichuyor la pen jitu corruption pen danglok cha bagan ke nam pen danglok pe the ka dok we dak dulo ladak skin kurite angton pen klang lapo ladak sidu alo sarda kelenkari pen danglok ji la pehala lang wati long hadi la hai pen danglok la pen jitu long le phelang cha bagan ke nam la hai pen danglok ladak kanchan juri long itum jitu hala rupeng long pen hala dak rupeng long jitu long leke charai pen dok pithe ta dok ka long la pula pen nona bangke congress duke nutun boro hom akimia congress ke mesena congress edi koson se non itum ke bonai po koson se asam long je ki duke lang tum ha prang congress edi na son ki pi unjima hala so ke mang si dolo la to আমি তাত ফটো দি পেলাই ফটো মাৰি তাত সাৰ্চ কৰিলে মানে তাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কোন এই বিষয়ে সমস্ত বিষয়টো তাত উল্লেখ কৰা হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এটা সময়ত আছু আছিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আছু থকা সময়ত কি কৰিছিলে তাৰপিছত আমি বাতৰি কাগজত পাইছোঁ যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এটা সময়ত আলফাৰো সদস্য আছিলে বুলি প্ৰচাৰ হৈছিলে তাৰপিছত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কংগ্ৰেছলৈ আহিলে তাৰপিছত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মাৰ কেছ তাৰপিছত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লুইছ বাৰ্গাৰ কেলেংকাৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ দুৰ্নীতি কেলেংকাৰীৰ বিষয়ে অসমৰ ৰাইজে জানে আৰু এতিয়া এই সকলোবিলাক তথ্য এই ষ্টিকাৰত সাৰ্চ কৰিলে মানে গোটেই তথ্যখিনি তাত পোৱা যাব অসমৰ ৰাইজে তথ্যখিনি পাব আৰু কংগ্ৰেছ দলে সেইকাৰণে আমি এই তথ্যখিনি গোটেই হু ইজ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কোন এই বিষয়ে জানিবৰ কাৰণে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে সেই আমি এটা উদ্যোগ হাতত লৈছোঁ যাতে অসমৰ মানুহে এই কথাবিলাক গম পায় আৰু তেওঁলোকে লুকুৱাই ৰাখিব নোৱাৰে বা মিছা কথা কৈ মানুহক প্ৰলোভন দি ভয় ভাবুকি দি বিজেপি দল আৰু চৰকাৰে এই কথাবিলাক যাতে লুকুৱাই ৰাখিব নোৱাৰে News report Karbi Anglong live Duarbagur constituency ke parlo NDBCF ningkan sek aparman bangphu bangphi ajai mek phong phoke braner khep Longton Baptist Fellowship alongsi paman ponlo Bangso jai mek laki nini aparman si paman ponchatlo Anparta bangso ni hang Duarbaguri Baptist Churches Fellowship ningkan sek aparman bangphu bangphi kapaman ponalong Aluhia mana pengpen ka chitong dun thanbang Reverend David Soningti abarim kong chunbang Karbi Anglong Baptist Convention mate KBC Munison Teron abarim kong chunbang Karbi Anglong Baptist Convention Youth Department lapenke NDBCF amaipu Elia Enghi Dunmaipu Anparta NDBCYF amaipu Sim Singnar NDBCF kong chunbang Amos Terang Bidisar NDBCY Harsing Singnar NDBCF Dunmaipu Korom Hansi Dunmaipi Serdi Hun Rongpipi NKBA Evangelist Matthew Rongpi NKBA YD Amaipu Elvis Tokbi Bidisa Rajesh Rongpi Nihang Karbi Baptist Association Youth Department Dihin Rimbang Langtu Kro Lapen Amondolitin Pen Kevang Pastors Deacons Generals Women Mate Nimarli Lapen Risonimso Atum Sitame Chitong Dun Anparta bangso ingdeng phokebran yer kep ningkan sek amai pi ke paman ponalong ke rokar chomate praise and worship lake
NDBC YF atum pena joksi jumisen arnamaphan kero kar cholun parjupon lo bangso long Bible ang deng pen ki enpon athepi lake akam ang deng pipli ang deng so krehini ki joke alang li pena joksi long chot pu hastro ang deng pen enpon si jumisen pen than bang Reverend Davidson Ingti abarim kong chun bang Karbi Anglong Baptist Convention abarim kong chun bang monison teron atum pen than parjupon lapen bang so jai mek mesen ingsam jin pen arna mahirjume hangpon si ninia pharman phong phokebra ner kep aphong ki chok apharman bang phu bang phi ningkan esek ajai mek pachun pon News Report Karbi Anglong Live Tang te pinia da babirta ki lapuan si kang ton ponik lo